Ukofofa ngomono kia kalako dilenda soko mwana lombo ke lombo mona kakae lombo ke lombo mona kakae Jika mumatu mame Ikwa wa mambo melutanga Mambo melutanga kaka Mundangwa me Jika mumatu mame Ikwa wa mambo melutanga Mambo melutanga kaka Mundangwa me Zambie na kwa meena uko owandu kebe kunsolandako kia jamu ya mfange Zambie ya monanga kake mpashe yongwa njantumba tuzona nanga kalendi kumbonako okevova ngomono ke akalako dilenda sonko mwanandi lumbo ke lumbo mona kakae lumbo ke lumbo mona kakae lumbo ke lumbo mona kakae lumbo ke lumbo mona
Kiambote, bomu tutala una tutondele, unu sitala muga, mama tali di kuwa, okuwa, tutondele, ngizambote, seja bem-vindo, vamos aprender a nossa língua, vamos aprender okuwa, a mesma coisa, on va prendre le ku, notre leçon sur le kuwa, c'est la même chose. Tutondele, avant tout ça, donc la première chose, je vais balancer la musique, c'est pas la musique, la chorale, le gospel sing. Je ne vais pas chanter aujourd'hui, mais vous allez écouter. Essayez de prendre des notes. Vamos escrever alguma coisa. Vou passar gospel, negro spiritual. Yeah. Estamos prontos? On est prêts? Hello. Ok. Hello. Tutondele. Tuyangalele. Taundo mu. Preste atenção. Soyez attentif. Umuntu ngizili ya samba Hingira yangu yakula kadi ya pema kenda Hingira yakula umonongi idi yasa Hingira yakula yakula kadi ya pema kenda Hingira yakubama yakula kali ampe makenda Hingira yakubama Wawuntombuka kuna sambuye Hingira yakubama Unzila ngwa waneza tuinga Hingira yakubama Wawuntombuka kuna sambu Hingira yakubama Munzila ngwe Hingira yakubama Hingira yakubama Yakula kadi yompe makenda inga Hingira yakubama Hingira yakubama Yakula kadi yompe makenda inga Hingira yakubama Ukanikimu wasalone Hingira yakubama Utangwa fwa yakinu ya kwadi Hingira yakubama Ukanikimu wasamba mbeni Hingira yakubama Utangwa fwa yakinu kwadi
Vingila Yakuba Mama Vingila 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 Yakuba Mama Yakula Kali Yopemba Kenda Inga Vingila Yakuba Mama Vingila 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 Yakuba Yakula Kali Yopemba Kenda Inga Vingila Yakuba Enti Yesu Amwete Vingila Yakuba Bafyu Makako Vingila Yakuba Enti Yesu Amwete Vingila Yakuba Bafyu Makako Vingila Yakuba Vingila 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 Yakuba Yakuba Kali Yopemba Kenda Vingila Yakuba Vingila 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 Yakuba Yakula Kali Yopemba Kenda Inga Vingila Yakuba Enkundimbo Chululwa Kalina Vingila Yakuba Tomata Tijila Vingila Yakuba Enkundimbo Vingila Yakuba Utumata Tijila Vingila Yakuba Vingila 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 Yakuba Yakula Kali Yopemba Kenda Inga Vingila Yakuba Vingila 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 Yakuba Yakula Kali Yopemba Kenda Inga Vingila Yakuba Ingeta. Oh, nengo tomonga toko, ngizambote, titonde. No, don't say no. Kizambote, nengo tomonga toko. Kiambote. Titonde. Ok. C'est dur ça d'exercice, hein? Non mais, qu'est-ce qu'on a écrit? Vingila Yakuba, c'est tout. Ah, non, c'est bon. Vingila, Vingila, Vingila Yakuba. Ok. Et c'est qui? Tout le monde savent, on connaît ça. Et après? Yakuba mama Kenda. Wenda T'as Yanzila. compte, hein?
Inga muito monontsono kene vingila yekubama vingila yekulakadi yempemba kenda ngina e munzila kwenda antango infwa homonons ngizidi. Pronto, são as palavras que eu peguei. Muito bom, muito bom. Sai tambara, tu tonde, tu tonta. Yapemba, Vingila, Yakubama, Munzila. Donc, il y a fatalité, nous sommes au mondial. E estava cortejado, estava cortado. Realmente não estava cortado, mas é assim que se canta. Não, o som não estava a sair assim tão bem depois. Estava a cortejar isso. T'as dit que c'est ça. Alors tu traduis le mot, s'il te plaît. Franchement, je... Non, tu as dit quelque chose, non? Tu peux traduire Vingila Yakubama. Vingila, c'est attendre. Oui. Kubama. Être prêt, hein? Ah oui, bah oui. C'est préparé. C'est préparé, hein? J'attendais. Tu as compris, tu vois? Tata tonta Yakula Kadiam Pemba. Esqueci-me das palavras, Tata Gonçalves, não me lembro, ele está me seguindo. Yakula Kadiam Pemba Kenda, eu esqueci. Tata tonta Yakula Kadiam Pemba Kenda. Yakula não peguei muito bem, mas Kadiam Pemba é como um feiticeiro, não é? É inimigo, né? Satanás. É inimigo, é Satanás. E em Kenda, Nguina, quer dizer que tenho vergonha. Eu tenho Kenda é tristeza, né? Tristeza. Yakula Kadiam Pemba. Tata Mbala, pode nos ajudar? Tu peux nous aider? Yakula Kadiam Pemba Kenda. Yakula Kadiam Pemba. Je dois chasser les ennemis. Sair o Satanás. Attends que Satan. Para poder sair. Tout onde. Ok. Chasser l'ennemi. Ok. Moi. Tata Longi, não me perguntaste o que eu sonequei? Você disse uma. Desculpa, não é que não me esqueci. Ok. Vocês falando de Vingila Cuba, mas só falando disso. Eu que. Ndinga, não que. Quem falou foi o que tu disse, eu não. Não, as palavras que você disse Vingila Cuba, mas. Eu não, quem falou foi a Mami e o que tu disse, eu não falei nada. Você que está lá no campo. Desculpa, esqueci-me. Eu não falei nada, eu só estou absorvendo. Não, você não dá desculpa para você. O que você escreveu? Ok, monossone né? Vingila Yakubama, ok? Yakula Kadiam Pemba Kenda. Yavava Toto. Unzila. Depois também peguei o Autonto. Unzila Yankenda, Yakadi Nti, Yazulu, Yete, aleluia, né? Kundi, Vo, por aí. Muito bom. Wautombo Kanga. Traduz ainda as tuas palavras. Eu não sei, eu só sei. Ok. Vamos traduzir. Wautombo Kanga. Assim que eu estava a subir, quand je montais, donc Tomboka,
Ok, tout en délai. Fallait qu'il y ait un beauté. Gosha dans le groupe, c'est bon le groupe, hein? Ils chantent bien. Hein? A capela. Se é uma capela bonita, mas é muito lírica, né? Se não tiveres assim, não se percebe. Quem não sabe falar Kikongo, a ideia que se tem é que é um lírico, não é, melancólico, triste, né? Exato. C'est mélancolique, hein? On dit que c'est mélancolique, disons, la mélodie, hein? Mais c'est une personne seulement qui est en train de chanter. C'est une seule personne, uma pessoa só para cantar. É que fez aquelas vozes todas, aquele... É meu irmão vive no Canadá, c'est mon frère, hein? Uau. Vous dites en français ton cousin, il vit au Canada. C'est une seule personne. Moi, si j'ai posé la même question, elle m'a fait la même pergunta. Quel groupe police là, só je pense. La technologie, Nossa, c'est mon grand frère, hein? Vous dites cousin en français, mais c'est mon grand frère, il vit au Canada, chez vous, hein? Je crois que c'est Ottawa, ouais. Ok. Ne regardez pas si vos papiers, não olhem no papel, tenta ainda. Eu também estou a olhar, estamos vendo, estou a olhar, tá vendo? Estou a olhar assim na cama, não estou a olhar. Vou mangongeza malunga Luizila. Quem pode repetir? Qui vai répéter? Ok. Vonga malu... Hein? Ok. Até você pode... Mangongeza Luizila. Não, Vonga Maluizila. Vonga Maluizila. Mangonge Malu. On s'arrête là. Attends, va par aí. Mangonge Malu. Espera que ça, tu peux, s'il te plaît? Pardon? Tu peux répéter? Vonga Maluizila. Mangonge Malu. On va lire après. On doit exercer ce qu'on dit, hein? Notre cerveau, hein, tu vois? Sinon on devient le fainéant. Temos que exercer o cérebro, senão fica. Quer dizer, antigamente eu decorava 10 números de telefone. Tá vendo? Hoje em dia quem faz isso? Ninguém. Tá vendo? Não é tá difícil fácil. porque nossa memória é como exercício físico, né? Não está assim. Je disais, bon, dans le passé, je mémorisais 10, hein? Je pouvais 10 numéros de téléphone. Aujourd'hui, c'est difficile d'acquérir. Pourquoi? Tu sais pourquoi? On a perdu l'habitude à cause de la technologie, hein? Tout est mémorisé, mais c'est au détriment de notre cerveau. Alors, je disais, d'ailleurs, moi, je savais, j'ai oublié ma maman qui est ma corrigée. Alors, maintenant, j'ai regardé. Vongama Luizila Mangongeza Malu, dans la première phrase, s'il vous plaît. Attends. Vongama Luizila Mangongeza Malu. Très bien. Mais moi, ma question. Vongama Luizila Mangongeza Malu. Malu, muito bom. Yeah. Lengua. Come on, Kotoka. I'm going to embarrass you today again. Malu. Vonga Maluizila Mangongeza Malu. Ndinga, diretora junta. Ndinga. Vo mangome maluizila. Mangombe mangambo. Mangombe. Vonga Maluizila. Yeah. Vonga maluizila mamonge mamambo. Mangongeza Malu. Mangongeza Malu. Non, on va s'arrêter là. Texte un petit peu que Vonga Maluizila Mangongeza Malu. Vonga Maluizila Mangongeza Malu. Ah, bravo. Tatambala.
Zambala Kolo. Ngonga Frozen. za Luizila. Ngonga za Luizila. Não, Ma Ngonga za Luizila. Malu. Vonga ma Luizila mangweza malu. De novo. Vonga Ma Luizila. Mangongeza Malu. Ngonga Maluizila. Mangongeza Malu. Muito bom, muito bom, muito bom. Vonga ma Luizila mangweza malu. Ok, on doit pas seulement mémoriser comme ça, on doit comprendre hein, ce qu'on est en train de dire, hein, sinon c'est pas bon. Vongama Luizila, Vongama Luizila, est-ce que, qui peut traduire une chose qui est entendue? Qui peut traduire quelque chose qu'on comprend, il est en train de comprendre? Vongama Luizila, pas tout le mot, un mot, disons, on a Vongama Luizila, on a un verbe. Ah, muito bom. On a un verbe. Vongama Luizila, on a un verbe là. Louisa. Voilà, Quiza, donc l'infinitif, voilà. Quiza. Guizidien. Très bien. Mais ou menos assim, já que vieram, né? Já que vieram. Não, vamos traduzir pouco, devagarinho. É Dambala. Vongama Luizila, tu peux traduire tudo. Dambala, como Santa. Vongama Luizila, se vieram Mangonga Com da Malu. saúde. Não vai longe. Vongama Luizila. Com saúde. Vongama Luizila, Zangongeza Malu. On va tous. Vongama Luizila, Mangongeza Malu. Vamos todos. Com saúde. Tá bom, vamos todos de uma vez, né? Uníssono, né? On va tous ensemble. Vongama Luizila, Mangongeza Malu. Vongama Luizila, Mangongeza Malu. Ok. Alors, moi je traduis, on va essayer de traduire. Vongama Luizila, Mangongeza Malu. Vaut donc si, hein? C'est ça, non? Si. If. Vongama Luizila. Kikongo tout à l'heure, quand si Saula Monandinga Falansa ki Putulu Kezo, Fasi Kalanga. Nanga vodu Saula Monandinga Africa, Londoloka. Vamos. Dinga, Da onde le vamos? Não tá aí. Uele. Elle est en son. Yeah. Et qu'est-ce que je disais? Ok, c'est toujours difficile de traduire le Kikongo en... Bon, on peut tout le faire en français, mais c'est bon de traduire directement en lingala, par exemple, ou en langue bantou, tu vois? Vongama Luizila, ceux qui ont Ilaki, hein? C'est compris, hein? Un peu plus ça. Bon, en français, on va traduire, mais c'est pas la langue bantou, donc. Vongama Luizila, Mangongeza Malu. Donc, on va traduire Ngongeza Malu. Ngonge, c'est quoi? Ngonge, c'est Ngonge, entonnoir. Voilà. Ngonge, en portugais, c'est que Ndinga, Ndinga, qu'est-ce que c'est? Ngonge, entonnoir. Você quando vai comprar óleo de palma na praça, né? Vamos meter na tua garrafa. Vamos meter na tua garrafa. Funil. Exato. Põe uma coisa. Então. Funil. Exato. Quando alguém pisa, você põe teu pé aí na água, no rio. A forma, o espaço que ocupa teu pé, a perna, né? É shape, né? Forma de funil. Não é isso? Sim. Ele era um craque, viu? Nós ancêtres de voix, vous savez beaucoup, hein? Os nossos antepassados. Je disais tout à l'heure ça. Tu vois, vous piétinez sur l'eau là. La forme que prend votre pied, la jambe, tu vois, le pied, c'est comme l'entonnoir, tu vois? C'est comme ça. Voilà. Donc, veut dire, quand vous venez
nous joindre donc dans votre arrivée. Vous avez traversé durant votre journée, dans votre séjour, votre marche. Vous avez traversé la rivière, disons beaucoup, les rivières beaucoup. Alors, Ngonga za Malu, donc, si vous avez posé vos jambes, votre pied sur l'eau, on s'arrête là. C'est compris, hein? Vonga Malu, ici, la Ngonga za Malu. Allons-y, les nouveaux. Toute la gente, vamos. Vonga Malu, ici, la Ngonga za Malu. Ok. Quem pode traduzir então? Vonga Malu, ici, la Ngonga za Malu. Pode traduzir? C'est durante littéralement, como tentar explicar. Traduire littéralement, como j'ai expliqué. Vamos começar por aí. C'est na vossa chegada, não na vossa vinda. Okay. As vossas pernas pisaram na água. Fizeram a forma de coisa. É isso. Quer dizer, se eu mostrar bem, para interpretar melhor, é essa forma, não é? Ali está o entonnoir, uma outra de cabeça para baixo, e voilà. Ali é a água. Attends, arrête, ne bouge pas. Tu vois, c'est Ngonga za Malu, ça. Montre encore. Tata tonte. Ah, ouais, tu vois, t'as ça. Donc, Ngonga, c'est ça. Tu vois l'eau, hein? Donc, Ngonga za Malu. Não ma quer. Aqui tem um especialista, poça. O engenheiro, sim senhora. Sabemos. Ok, on a compris ça, c'est Ngonga za Malu, voilà. Ngonga Malu, ils ont Ngonga za Malu. On a compris ça, tu peux traduire pour nous faire francophone, non faire francophone. S'il vous plaît. Si la chose pour laquelle vous êtes venu. Donc, disons. Hein? Vous avez posé votre pied. Vos pieds comme dans un entonnoir. Sous l'eau. Sous l'eau, comme dans l'entonnoir. Sous l'eau, ouais. Voilà, donc ça a pris la forme d'entonnoir. Très bien, merci. Ok. Vonga Malu, ici, la Ngonga za Malu. Ok, ça c'est l'arrivée. Attention, cuidado, tome nota. Malu Vutukila. Makala. On s'arrête là. Malu Vutukila Makala. Qu'importe la dire. Malu Vutukila. Maintenant, c'est le retour. J'ai déjà répondu à ma question. Malu Vutukila. O vosso regresso. O vosso. Mas eu quero tradução literal. Je veux la traduction littérale, hein, avant la traduction littéraire. Ok. Malu Vutukila. Traduisons en lingala, s'il vous plaît, si vous voulez. Et les choses pour lesquelles vous rentrez. Pardon, pas que ça. Et les choses pour lesquelles vous rentrez. Voilà, voilà, très bien. Malu Vutukila. Ok. Malu Vutukila. C'est compris, hein? Le vosso regresso. Voilà, Vutuka, c'est quoi? Regressar. Retourner, hein, tel que ça. Voltar. Lou, c'est deuxième personne pluriel. Malu Vutukila. Attention, Makala. Donc, Masizatambi. Masizatambi. Já sei. Ah, não fala, não vou perguntar, mas já sabe. Makala Masizatambi. Nengua, tata, tonta, Makala Masizatambi. Malu Vutukila, Makala Masizatambi. O vosso regresso, as vossas pernas farão pegadas, não é? Haverá pegadas.
que não está Que não debaixo haja água, quer dizer, vão pisar. Não haja água. É interessante, tipo isso ali, Makala Matisa Tambi. Donc, Malou Fukila, donc, Les choses pour lesquelles vous rentrez. donc, durant votre retour, donc voilà. Makala Matisa Tambi. Makala, c'est quoi déjà? Que ce soit donc, hein. Ah, Donc, que moi, ce soit c'est plus réel. Mansi, Kala, c'est être. Voilà. Mansi, donc le pays où la. Je sais pas comment traduire littéralement en fait. Donc, c'est l'inverse, c'est ce qu'on a vu la photo là, le dessin de C'est-à-dire, si j'entends bien, si je fais bien maintenant, c'est ça. C'est-à-dire, on a bravo. notre tambi. Ouais, c'est ça. Pas de, C'est à peu près ça. On va piéter sur. Voilà. Ah, donc il n'y a plus d'embûches. Voilà. Voilà. Plus d'eau. Oui. Non. Voilà. La rivière. Qu'est-ce que c'est donc? Voilà. C'est ça. Hein? Ah, bravo. C'est comme ça qu'on apprend. Hein? Sans bons alumnes, vous êtes vraiment les bons élèves. On va. Ok. On va. Je vais display. Voilà. C'est ça. Vongama Luizila Mangweza Malo, Maluvutukila, Makala Matila Tam. Maintenant, on peut lire, hein. Tu peux lire, Sylvain. Vongama Luizila Mangweza Malo, Maluvutukila, Makala Matila Tam. Vongama Luizila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala Matila Tam. Très bien. Mémorisez, je vais. On va disons, on va répéter ça. Hein? Tambal, tu peux lire, s'il te plaît. Ya vonga malu izila mangongeza malu malufutikila makala manchiza tambi. Nengoma kese. Oh. Okay. Vonga malu izila mangongeza malu maluvutukila makala masisa tambi. Mantinza tambi. Mantiza tambi. Njingambandi, no njingambande. Mbandi. Vonga malu izila mangi mangonge za malu maluvu tukila makala manzinza ntambi. É como timba, é? Manzinza ntambi. Eu vou começar a falar Simba agora, em vez de Timba. Então você me ensinou, diretora? Manzinza. Timba. Então, toda a frase, Nengoma Kese, Vongama Luizila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala Matiza Tambi. Vongama Luizila, mangongeza malu. Né? Maluvutukila. Muito bom. Makala mantiza tambi. Estamos numa conta, não. Ema. Você que gosta de
Attends. Ok, il suffit de comprendre la logique, hein, la forme. Hein. Nous parlons de l'arrivée, après c'est le retour, tu vois. Le retour. Maman Louise là, Vutukila, tu vois. Maintenant, le deux verbes essentiels, disons. Kuiza, Vutuka. Bon, maman Louise là, maman Louise là, mangongeza malu. Zamalu maluvutikila makala mantiza tambi. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mantiza tambi. Ma tête, ma tête. Ninguém. Aqui, se você não consegue fazer isso, né? Língua diretora junta. Vonga maluizila mangongeza. Não olha no papel, não está se ajudando assim mesmo, né? Não, ngonga maluizila. Ngonga vem depois. Vonga. Vonga? Vonga maluizila, sim, vamos. Vonga maluizila. Mangongeza malu. Muito bom. Depois vem essa parte ali de... Maluvutukila. Já falaste da cara, né? Maluvutukila. Maluvutukila. Makala mantiza tambi. Makala mantiza tambi. Makala mantiza tambi. Será que isso Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mantiza tambi. Très bien. Deux verbes, hein? On a deux. Louisila, Kuiza, Vutukia. Etata, ma. Nengo kese, ndinga. Ma. Tatambala. Vonga ma Louisa, tatambala. Vonga makala. Vonga ma Louisila, mangongeza malu. Maluvutukila makala Tiza tambi. Tutondele. Ok, vamos ouvir o nosso conselheiro vai falar. Je veux lancer donc, je pense la musique, la voix de notre conseiller. Écoutez bien, surtout la tonalité, hein. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mantiza tambi. Vou repetir. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mantiza tambi. Tutondele. Vonga maluizila. Et toi, apprenez también comme vous êtes en train de, je suis en train d'apprendre comme vous êtes en train de faire, hein? Parce que dans le passé, on n'écrivait pas. Maintenant, on a les écrits, alors on est en train d'apprendre. Vonga maluizila, mangongeza malu makala. Vous allez me corriger. Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutukila makala mantiza tambi. Ma tête, peut-être. Tutondele. Ok, tutondele, tuyangalele. On a notre papier là, on va lire le quatrième paragraphe. Vamos ler o parágrafo 4, quarto parágrafo. En français, ça commence... Le manque du respect, hein, ou disrespect. C'est ça, hein? Le quatrième paragraphe, disons. Ouais, à partir le manque de respect. C'est ça, c'est ça. Je cherche, ouais, c'est bon.
Kua, voilà. Nenhuma que você tem? O quarto parágrafo começa com o desrespeito. Lê só para nós, por favor. O quarto parágrafo? Começa com o desrespeito do cu. O desrespeito de um cu é considerado uma abominação. Antigamente, quem armasse uma luta no lugar onde já fosse estendido um cu teria que ser forçado a efetuar, por sua vez, um encontro semelhante do seu clã, que será aprovado ou que seria aprovado pelo ofendido, para que ele também o possa ou poderia interromper a sessão e que, por sua vez, poderia igualmente armar luta e confusão. Caso tivesse havido pessoas feridas no incidente anterior, tinham que ser ferido o mesmo número de pessoas. Caso tivessem morrido pessoas naquele incidente, teriam de ser mortas igualmente pessoas nesse segundo incidente. Por isso, um verdadeiro Congo não desrespeita um cu. Voilà. C'est là qui dit ça. Tu peux lire ça, hein? C'est drôle, hein? C'est beaucoup, hein? Le manque de respect d'un coup est considéré comme une abomination. Autrefois, qui se battrait à l'endroit où le coup était déjà appliqué devrait être forcé de tenir à son tour une réunion similaire de son clan que sera exploité par l'offensé, afin que lui aussi puisse interrompre la session et à son tour puisse provoquer un combat, lutte et confusion. S'il y avait eu des blessés lors de l'incident, le même nombre de personnes auraient dû être blessées. Si des gens étaient morts dans cet incident, il faudrait que des gens soient tués dans ce deuxième incident. Par conséquent, un vrai Congo respecte scrupuleusement. Voilà. Est-ce que nous avons compris l'importance du coup? Entendemos l'importance du coup? Seguiu a leitura? Yeah. Basicamente, eu não sei como definir, mas dans la tradition Congo, Congo chez nous, Congo, on a trois piliers. Hein? Le Kikai, disons, quand je dis Kikai, je dis l'Ouvila. Donc l'Ouvila, hein, le marais traditionnel, notre façon de faire le marais traditionnel. Et on a le Kou. Kou veut dire quoi? Kou, c'est, comme on a vu, Kou, c'est savoir recevoir, disons. Comment se dit en portugais? Le Kou est le rituel, hein, le rituel qu'on fait. Hein. Avant le début, n'importe quelle réunion, quel meeting dans le Congo, il faut toujours commencer par. Tu dis Kou. Alors, on va commencer la réunion maintenant. On se met debout, tu te mets debout et puis tu dis quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis ça. Nous sommes des visiteurs, nous venons d'arriver. Et vous êtes le hôte, donc vous savez, comment vous recevez. Quelqu'un va nous dire, t'as tonton. C'est comme ça la réunion. Avant le début de la réunion, il dit, qu'est-ce que c'est? Ok, vous savez nous dire, qu'est-ce que tu vas nous dire avant le début de la réunion? Il y a l'Ankou, il y a Kotankou. Você que estamos a receber, você que é anfitrião, né? Oh. Você que vai pronunciar aquelas palavras que aprendemos, pode pronunciar? Ok, sim. Antes de começar isso, eu como estou a receber os visitantes, o que eu vou falar é Vonga Luizila Mangonge Zamalu Maluvutu Kila Maka. Ngonge, tá bom. Pode repetir. Pode repetir. Vou. Perdi.
Vonga. Vonga Maluizila Mangongeza Malu Maluvutukila Makala Mansiza Tambi. Bravo. Quem vai pronunciar essas palavras? É quem? Está entendendo como é que é? O anfitrião. Exato. O orador. Qui prononce cette phrase-là? C'est qui? Celui qui invite. Voilà. Tout ndele tuyangalele. Vite, on va écouter la... Il a expliqué malheureusement pas avec en português, mas você já compris. Isso quer dizer que a vossa vinda se foi nos calcanhar, hein? no tornozelo. No tornozelo, então o vosso regresso que seja embaixo do pé. Ngonge za malu. Ngonge za malu é tornozelo. É tornozelo. Então, precisa tandi, como se diz, na pata, assim, pisando. Quer dizer, implica dizer, se a vossa vinda esteve mal, mas nós estamos a declarar agora de que a vossa ida que seja boa. Esta é a introdução que se faz no Kua. Kua tunayau ya vimpi e kungunanga kimbevo. Na vonga maluizi di mangonge za malu vutu kila makala matsiza ntambi. Mano. Tudo ndele. Você compris ça? Bon, j'ai pas compris, mais... Non, il a juste répété la... Il a expliqué en portugais ce que notre frère a expliqué là. On peut passer en français. Tu te rappelles le frère qui a téléphoné là, que j'ai téléphoné. Il a juste expliqué la même chose en français, hein, disons en portugais. Bien sûr, Vongama lui dit là, la phrase là, bon, il y a toujours des petites variations, hein, dépend de la personne et la région, mais l'essentiel c'est ça. Aquela frase é aquilo, mas sabe, é sempre uma variação, né? Depende da região, mas o essencial é aquilo. L'important c'est arriver, hein? Lui dit, le verbe est quiz, c'est que l'arrivée et le retour c'est Mutuka. Tout ondele. O Tatambala queria falar alguma coisa que eu estava a ouvir aí. Tatambala. Tenho uma pergunta, Tatapana. Rapidamente, rápido, on a antes de lançarmos nessa, o que aprendemos aqui, Vongama Luizila, porque em Angola eu fui numa curso e eu vi que eles começavam sempre welcoming people para dizer que Luiz aqui Gizambo e quando vai terminar é que vai vão a Luiz lá Malu Maluvuto que lá Makala Mati za Tambi. Bem, não sei se é isso mesmo ou que diretamente começaram assim vão normalmente nós tu traduis ta question s'il te plaît vite papa Mbala s'il vous plaît en français hein? Oui, ma question est la suivante. Quand j'étais en Angola et les gens disons je suis allé participer dans notre affaire traditionnelle du Congo, j'ai vu que d'abord avant de commencer à ce qu'on a appris, ils avaient toujours l'habitude de faire de souhaiter à tout le monde, vous êtes les bienvenus ou soyez les bienvenus. Et par là, maintenant, ils vont faire cette introduction de dire que si votre arrivée était avec des difficultés, nous souhaiterons que votre retour soit en paix. Donc, c'est ça que je demande si réellement c'est comme ça que nous devons faire ou bien directement on peut aller sur le sujet du jour. Ah, voilà. Mais la logique dit que montre la logique de la phrase, c'est-à-dire que l'introduction, nous t'en savons, nous t'en faisons, non?
Sim, é na introdução. Você que é dona da lei, você que estudou a lei, não é isso? Bom, au départ, non, on dit au départ, disons, l'introduction c'est dire, soyez le bienvenu, bon retour. On va dialoguer, puis quand on finit, bon, c'est fini, hein? C'est normalement une introduction. Normalmente une introduction. La fois prochaine, on va continuer parce que vous dites. Faz todo sentido que seja na introdução. Pourquoi? Parce que ça c'est, disons, c'est une loi. Vous avez lu tout le document là, c'est une loi. Parce que coup ce firmant, comment c'est dit en français? Coup c'est confirmé, hein? Comment on a traduit ça en français? Coup c'est un pacte. Hein? Pacte. Avant le départ, disons, avant le début de la réunion, nous signons un accord, on va dialoguer sans problème, il n'y aura pas de mort et tout ça. Tu as vu le paragraphe, si jamais il y a mort, alors on va faire la revanche. C'est ça, c'est le départ. C'est la base. Et maintenant, nous commençons. Qui lui disait que vamos à une réunion, vamos a concordar, vamos falar, não vai haver insultos e tal. E logo no início. Depois, a pessoa que recebe o cu, normalmente responde, on va aprender ça, vamos aprender a próxima vez. Vamos compreender rapidamente, on vai dire, responder a tua pergunta, está mal. Oh, sim, yeah. É na introdução, porque se não concordarmos, a reunião não começa, tá vendo? C'est un pacte. Si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de réunion. Il n'y aura pas de réunion. Coup à l'aide de salutation, à l'aide de un bon comportement. Voilà. Tu vois, quand tu as compris, c'est ça. Donc, oui, c'est. Oui. J'ai compris, oui. Voilà. C'est ça, donc, c'est l'introduction. Tout onde le tata nengua Facebook user. Ok. Makonzo, tukunda makonzo kwa nengua. A nengua, você não kunda. Não, você não. Nós vamos fazer para vocês. Há outras nengua que estão online. Você não, só os homens vão bater. A nengua, timba, as timbas. As timbas, isso é bom. Makonzo, vamos lá makonzo. Toda nengua, vamos lá makonzo. Então, ok, não é daqui a bote. Ele será daqui a bote. Então, dele. Yanga, dele. Aquele estresse no Maia, manda